I pozdrav ljudi svima, tako da nastavljamo sa Sniper Elite. Tako, prošli put stali smo ovdje, kad je onaj avion prošli i srušio ovu stenu i omogućuje nam da prođemo ovdje. Tako da idemo. Ovo je ovdje, no? Sniper Elite 3. Ej, znači izgleda da smo prešli u prvu misiju. Jeste, tako da, mission accomplished. Znači, lepo smo odredili misiju, sad ne znam šta je ovo ovdje, pojma nemam. Ali, dobro, okej. Da idemo kontinue, viš ovdje smo imali neke poene, smo osvajali nešto. Ajde, idemo dalje. We lost Tobruk, but my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa, a ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wahlen. Their informant, close to Wahlen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake, perfect to set up my rifle. If Wahlen's been here, there'll be a trail, and I'll find it. Okej, znači to je bilo nešto ukratko. Pričao je da treba da idemo malo tamo da roknemo nekog kapitana glavnog, najvjerovatnije tako nešto. Ne znam ja baš nešto mnogo engleski, ali tu i tamo ponešto razumem. Tako da... Hajmo. Start. Ono... Tu i tamo razumem ponešto. Tako da on priča o nekom generalu tamo. General neki, kako to već ide. Čuj mene general, joj izvinite, general. Aha, tako da idemo, nastavljamo dalje. Yes. Da krenemo polako. That's loud enough to cover my rifle fire. Šta bi si so? Sam ga zaklao. E da, sad ću da vam kažem nešto, vidite šta kažem, znači ovdje kad stanete pred ovoga što buči, da je sjeban, tako da možete slobodno da killnete nekog i da ne bude problema nikakvih, da vas baš i ne provali. Yes! Ja, bitch! Razgnao sam u srce, bre. Something to collect from his corpse. Sam rekao da neće da brinete, ha? Neće. Šta kad samo pored to što buči stanete i možete direktno da ga gađate i da vas ne provali. Da vas ne čuju. Tako da sad mi je potreban ovaj pištolj
što se ne čuje. Ok. Znači to je to, tako. Ok. Znam. Evo to. Wachsam bleiben. Jeste, brate. Sam ti cijepio onog tvog druga. Yeah. Pomoć se okrene. Da, sad, brate, i ti, brate, se leži pored njega. Tamo ono ovako u duetu, a? Da ja tagujem, a? Da pretrašimo čem da tagujem, o bože. Idemo dalje, drugari. Okej. Da ist er! Ne. Za malo. Bilo je za dlaku. Za dlaku je bilo da se sjebem ko ništa. Ništa, idemo dalje. Izgleda da imamo ovdje još nekog. Izgleda da imamo... Was war? Pa šta buljiš, bre? Gotov si, bre. Se rasproštila krv vam, a nije krv to ovako... Okej. Nije lako, nije, evo vidiš, evo ih ovdje. Ima ih, daj da killnem jednog. Da ga sklonimo odatle. Ima ovdje još jedan. Samo ovamo ne provale, juj, šta kaže? A da morat ćemo i ono gore da ga... Da, ovdje dole je on. Wir haben ihn in die Enge getrieben! Ne. Za tlaku. Ljudi, jeste vi vidjeli to za dlaku da me ubije? Svi znate da na snajper elitu malo vas 2-3 metka i gotovo. Nema više. Ima ih ovdje još toga, nego samo da cepim ja ovo gore. Sieh mal nach. What the fuck se kaže pravilno. Izvinite. Tako da idemo dalje. The trap here will cover me in case of a sneak attack. Znači sad ovdje tamo jebe mati. Ja, bitch! Sad ću da te killnem u sred vugle. O, pazite sad ovo. Ajde. Puče mu i vratina i glavina, vete. Direktno kroz glavinu sam ih jebao, majko. Ljudi, tako da ja izgleda ovdje morat ću da stopiram. Ili možemo još jedno 2 minuta, a? Šta mislite? Samo da me ovi majmuni ne... Znači, dobro sam za sad. Izvukao sam se. Ima ih ovdje još.
Ima ih još. I'm low on ammunition. O, brate. Moram da se čuvam ovdje. Moram ovdje da se pazim. Da ga jebem. Ajmo još 1 minut i da stopiram pa vidjet ćemo se opet u sljedećoj epizodi. Mislim, kroz igricu, a facecam možda budem stavljao samo da vidim na Sony Vegas kako to da napravim i facecam ću da stavim ovdje i da se vidimo. Da možemo poslije da se vidimo ljudi, da bude malo interesantnije, kad budem igrao neku horror igricu nešto pa da vidite reakciju i to. Ipak je bolje s tim facecam. Tako da ljudi... Čekaj, samo ovo. Znači imamo još ovog ovdje i ovog samo oduzem tamo ovaj papir. Tako da ljudi, to je to, znači ovdje moram da prekinem. Tako da vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!